pasang ni makun rai. Kali ngi papas aku iki makun rai ya. Papas aku idik makun rai sila surang wilau ko idik kumak baju dastar ki kele lalu masuk larak lange. Kele masuk larak lalange apa angka nak kejadian angka makun rai kuro kampo kuro salo bompong makun rai mak baju dastar di nasurat lalang. Lau suruh masuk larak lalang lagi 5 menit barempang. Nasa dito jadi nasa loke kah? Dito nasa ngulu mobil aku miruhi. Aku mau kana sama cawe he. Terlepas sama baju dastar di nasurat lalang lo ni rumah sesak kesi la acapura menia sabung. Namanya mau pasasak namanya papura. Nih aku kampung ya salo bompong membela pak balu kasih maklum pegunungan terlepas sama motor lo mali sabung. Mak baju dastar di nasurat lalang. Ada api tanggal lalang doe kecelakaan mana kasih. Nabuangi motor. Iya